omukoro gwo kwigura erindi itaagi rya Ankole Farmers and Traders ko mutawona kanso ya Kinoni omu district ya Rwampara gutandikire no kwemurikira abatura. Shababa Kinoni tere aba Ankole Farmers abo kuturetera branch muri Kinoni. Icya kabiri nyinagaruke twari mu Kishogo nsime management ya Ankole Farmers ahabo kwikirize Kiroto ikina abashabire bakabana baturetere kitanda cyamanero C5 kwa kubano kijuka ngabajyanze nyewe kindi kubasha bankame ya wa Kinoni nimbasha bangu mundetere branch Kinoni eyindi kwebembe nyewe banka nimbasha kubasitire mu kumara imyaka kurenga nkabi mbwene wano nako bahoje okagaruke byawe ebyo inengu bigumeho ozomu Ankole Farmers ningo zo mu banka otanyaga nuja kushomesa abana nuja kubahoje gukora abase kandi nobasa kurakorana. Omukoro gwo gushikirwaho abebembezi batari bamwe na bamwe. Turesero kuhereza mu Kinoni yababarisa n'abahinzi n'abashubuzi aho buhereza bwa hansi twashemerera aho bwa launchage twasima abaklants bitu twasima abantu kuba twakire kandi tutekateka kuhereza mu bunji 1%. I think kama waherezo mchisha Ankole Farmers and Traders kama waherezo mchisha, that means you are there to support the people, to support our president's cause. Abantu kumwe kubiyumvo kandi imbeshe ngereza nimba hanangiriza muguze sente mwine kigendero mutakaguruze iryo urone ne kwita aba Ankole Farmers and Traders sako obwahate bine bamemba barukurenga mutwaro mukaga neshweka umataji 18 mu cyanga cha Ankole Kigezi Toro na Buganda. Abaro ba members kora weyemerezo mukono reba mutahi wa waro bajuru wawe omanye ngo sente zubarakwe neza mutahi wawe kuryarwa ncumanyisaki ngo sente tuza Ankole Farmers nezachi neza mutahi wawe kuryarwa mwene wotashashwire noba wiboha rono muri Ankole Farmers and Traders sako eri hamagoba ga 2% gashakwa Christopher Himbisewe